Dobar dan svima, ja sam Danka Kovačević, profesor engleskog jezika i književnosti iz Užičke gimnazije iz Užica. Želela bih da se zahvalim Fondaciji Kavčić, gospodinu Kavčiću, timu Prosvetitelj na ukazanom poverenju i ogromna mi je čast što sam danas ovde. Predložili su me moji bivši učenici, Kristijan Nikolić i Jelena Stanojčić i mnogi drugi koji su želeli da me prijave za ovu nagradu i ovo je neizmerna čast i zadovoljstvo za mene. A zašto baš mene? Pa zato što je moja nastava kreativna, zanimljiva, interesantna. Kombinacija muzike, kvizova, Kahoot kvizova, Padleta. Zato što sam ja i profesor, i prijatelj, i roditelj. Zato što sam prirodna, iskrena. Zato što volim svoj posao, volim decu sa kojim radim. Zato što sam ja, kako Scrivener kaže jedan naš metodičar, moji Englezi to znaju, i Hollywood teacher, i entertainer, i facilitator, odnosno neko ko upravlja rad, da kažem, motiviše učenike da rade, koji ih bodri, koji je uvek tu za njih, kome mogu uvek da se obrate, zato što učestvuju u mnogim nastavnim i vannastavnim aktivnostima koje vole, zato što jednostavno u svom radu sam iskrena, dosledna i zaista volim svoj posao i tu ljubav učenici prepoznaju, osjećaju i prosto, kako Maya Angelou kaže, nothing can dim the light which shines within, što znači da ništa ne može da potemi svetlost koja se iznutra, a ta svetlost su moji učenici koji me vode u mom radu. Ukoliko osvojim nagradu, upotrebila bih je za kupovinu glav papica, odnosno ginjola, za učenike sa posebnim potrebama u školi Miodrag V. Matić, jer su im se jako dopale u jednoj priredbi koju smo organizovali povodom obeležavanja Dana dece sa Downovim sindromom. Zatim za ormariće za učenike Užičke gimnazije, gde bi odlagali rančeve i jakne, i za projekat saradnje užičkih gimnazijalaca i drugih njihovih vršnjaka iz zemalja Evrope.